suivez la vidéo. Assalamu alaikum. Hare mi wuri ke on fop la lande stay do jam ala taw hare do jam partager maximum o video do mi weltano moƴa ɓeer sonnaɓe yaltuɓe holli mettu ɓernde muɗum e de Mamady Doumbouya. Iɗen andi noon Mamady o ɗaynono himɓe buy me o ɗaynono sonnaɓen ko sonnaɓen kadi o ɓuri ɗaynude ka leydi meɗen par ce que sonnajo sa ari a ɗaynirimo goɗɗum hare on famodiri o ari ka référendum o holli kanko o faala fittude ɗo o laɓɓina nde saare o wawa hande kadi ɓuritangol ɓe place ji o installal ɓe goto goto kala e muɗum. Joni yii roɓɓen hande hokkitotoɓe yeeya heɓa ko wurda e ɓiɓɓe muɗumen ɓe fo maɓɓe ɓe lannama bonnanede koɓe promettunoɓe kon fof ɓe hunnali aadi. Joni noon rewɓe watti yaltude manifesto contre ko ɓe promettunoɓe kon ɓe jaɓali respectude ɓe jaɓali hunnude aadi ndin. Joni sonnaɓe no immade holla mettu ɓernde maɓɓe on hare noon hewti ko moƴƴa sayde sonnaɓe hikkani e yeeso o hare hewti ko moƴƴa. Enen kadi immoɗen gila kankan Jérékori Labe Kindiya addi ka meɗen Conakry jonnidiren juuɗe meɗen nen fino Mamady Doumbouya iwra ko laamu. Hiɗon andi ko gila ɓe ƴetti ngu laamu 5 septembre 2021 ko ɓe peni kon fof ko penale maɓɓe ɗe ɓe woli ɗen 5 septembre hay e wotere ɓe respectali. Iɗen andi o wino ke ni lui ni aucun membre du CNRD ni aucun membre du CNT ne sera candidat à quoi que ce soit. Donc c'est andi iɗen andi kadi ɓe jaɓali respectude parce que son dari article 45 65 ko wi ɗon ke ni lui ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Donc jonnidiren juuɗe meɗen pour mettre un terme définitif à Mamady. Eɗen andi président Aliou Bano Soka ɗen andi funike mange billo ba e hande manifestation ji ɗin ko wonno ko gila hankin e hande fof e nder aduna lawn en yiide na ko suude. Donc wakkiloɗen fino ittiren ɗi du bandiru ciwori ngu laamu pinka o jaɓa respectude parole makko on ka leydi meɗen Lagine. Haray jondiren juuɗe meɗen en jama Lagine en fof meɗen iɗen andi Lagine ko figineɓe ɓen fof ko Allah hawtindini e ndi leydi meɗen. Ndi leydi hindi mari jawdi hindi mari barke ɓiɓɓe leydi kano mari barke ko clan seeɗanina faala sondude leydi fof. Haray immoɗen daroɗen ɓayi ɓe holori doole ɓe holori dolugol jama on ɓe holori pinka immoɗen enen hawtonduɗen e fof meɗen yehen landoɗen départ Mamady Doumbouya yo yaltan en par ce que en faalaka mum en faalaka iwdi makko en faalaka mo kanko e famille makko fof ɓe moɓu clique e claque maɓɓe on ɓe dégage o Lagine ɓe accana en Lagine. Anden Lagine ko enen jeeyi Lagine ko enen duwa wadde ndi leydi meɗen leydi saria ko enen duwa okkude leydi meɗen ni valeur ɓuuri ko ndi mari ɗon valeur. Hare noon immoɗen daroɗen daditoɗen hiɗon weltana moƴƴa yo Allah newna en ɓe nangaɓe toñe ɓe yalta e hoore dow jam moƴƴa. Mi turkema Allah yo Allah e Mamady yaltu Lagine yo Allah e Mamady yaltir ka fenêtre naka dambugal ñanalde yo yaltir ka fenêtre par ce que en fof meɗe ɗen andi Mamady Doumbouya ko neɗɗo munata aadi ko neɗɗo mo howletake no ɓe sonnaɓe woni wolirde ni ko ni Mamady Doumbouya wayta ko neɗɗo mo howletake ko neɗɗo mo fewa ko neɗɗo mo nunɗa neɗɗo mo ardintake. Si tawi a hoolaka a wawatake ardinede si tawi a wowla e hunde a waɗatande a arduwaka ardinede leydi. Haray immoɗen daroɗen sonnaɓe ɓe holli mettu ɓernde maɓɓe on kader leydi meɗe Lagine par ce que ɓe ɗaynama ɓe janfama. Donc immoɗen enen kadi ko worɓe wakkiloɗen fino hettire leydi meɗen ndin e juuɗe ɗi bandiji. Mamady yo andu justice ñande gore Mamady Doumbouya darnete ka bar o ñawire no tumba e ñawira noon ɓay tun o wari imo continue mo warde ko promettuno kon que plus personne ne doit mourir pour la politique parce que nous avons mis la politique en devant et oublié ce que nous sommes. On parle makko ko wi donc qu'il va travailler avec tous les partenaires bi et multilatéraux aussi sur le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. O wi e ɗengal français le Guinéen respecte sa parole, c'est ça la dignité. Hande iɗen suti ko fokkiti ton iɗen suti unande nde ɓe fokkiti nden komi wiyata kon noon si bumɓe ɗiɗo ɗowidiri haray artike piyamme firtike Mamady e kamɓe kala iwtirɓe ɓawo Mamady Doumbouya yoɓe huttu hondu
kambe si allahu lanno jabi be dégagete be wade kadi on saria jawle de be bonide be on be faminande do be addi o krief do o wawata yaltine détournement ji wada din be trompude hoore mabbe si dadi nyaawe hoore modon taw avant que yo janede yaltinane me budget ji wona di détourner din kala gine après men arano yaw à très bientôt faut dire image musibbe ko fi alluwal education hop mi ari andintingol on do fi mudum ko compagnie international ko wontirbe Arabie Saudi e wontirbe Amerique e wontirbe Turquie e wontirbe Maroc woni alluwal education hub si tawi hida fala hunjade alquran ma hida fala hunjinde bibbe mada ben alquran ko be dudi o alluwal education hub no uditani on tambugal be waway on wallitade ha berne modon den utta si tawi don fala jangude hadis ma don fala jannude bibbe modon ben hadis woni ko Arabie Saudi wonda woni ko Amerique woni ko Turquie woni ko Afrique woni ko Europe haray sa contacti alluwal education hop be wawete wallitade e do jammodere si tawi kadi a ari e ndi leyde janane ida fala wolde anglais ida fala wolde français si tawi a wawata déplacade nyaago no ton alluwal education hop no wawi on waɗande cours moɗon en ligne jangon kadi ha wawa wolde ley langueji hara non wata on amu ko compagnie international mi yeti kan ko wonɓe Arabie Saudi o wontirɓe Amérique o wontirɓe Turquie e wontirɓe kadi Maroc eɗen gandi noon ko spécialiste ɓe ko international compagnie mawlanaɗo marɗo kadi gandal kadi son ari ɓe jannayi on chaque 6 mois kadi ɓe waɗanayi on koyete kon reportage ɓe andinan ko niveau ko fewndi ɗon ɗon donc haray are contact on alluwal education on ɓe ɗi numéro ji ɗon no yiide suite maɓɓe on kadi mi accitanayi on kadi suite maɓɓe on ɗo wawon contactude alluwal education on. Merci beaucoup.